Alright. Kalagaw na shoes kay wa. Kadinge sibilbe fasen ni ke yenengengo inakfashe alunigo lash kat bang kat fliemo alunigo ke Tuesday. Alunigo online ke Tuesday yokin magdakfashe pagdasham ke wukunakan ke kasielen ke wikingeo. Na wiya nga nagosliangan, la Mr. Frank, ilash fitan argin mo hilo wa nagosliangan liga inelos kan. Federal Way, Washington State, the state of kamu man dex back charges pa yan singan. Na tingin Driscoll, tingin Washington State na tingin Sena hilo Havahi. Kau na choose kawa. Kidam to kidin bel. Takdan check yan na audio na siya di lefa ka. Goes finger kain check ya. Nakita matawag. Think I can share like. Let me see. Kau na choose kawa. Yes, along pusik, ala yok le pusik. Legal. Mas like ka-share na hapte ko dali. Tingin kong pro pa Pro yesterday na Okay. na-fashe siya mo. Sakta, sukilan sa ngunin dekla siya. Na mas like ye, ka-share ye, gawis sa wigat ngan, paing gawis. Na, tingin siya na levet ako, announcement. Okay, kaya nga makadalag tindak pa nga. Stand by. Fine goes ko wa. Big interest kalba. We goes ke ga singe we might we akne. Amal Shirley, Finan Ontario, Amal Frank, Finan Federal Way, Washington, Diganisana, Ilo, Hawaii. But the gani in civil back fast shit. Kunokon flight singe bang singe ka kanak fast shit kunokon marsh ke week singe. Ikasek maluto da we got ke. Kadin kain akademi magat pakanak ke maluto da. Ang bahin ko sa kayo ma tuning ke bel singe. Anak maskat metigat mukle ana sirek malangkada katagani basta ke proy fast namit katagani proy pachvit ka kaksagun gom gat flat lash ke usnga ke wolan alom wai lakat mat kat fototulen ma boss tarak tagat kaksagun gom la katne oinge fototulen ma boss pers eken mat kulu kom chetui kelang silom na siya sinurek magingat and bangon gat nagi gaslong gat in kain chud belutut ke in kain sang akswosimo lasha and gan be fakak na sinmat wiyash in kain ikesta pa montanin sielos in kain wigat yang in kain chuk kombele na kewa papakalangat kula malap na siyum ke mapaspas magat mayet of tutuleke panang kipel singat ngesesiyum Tangan mo minon yoros kibel singi kikadakulan fakak malutut mash. Tako min dikie ma fal ki alas. Ta fakak lasha in maki kaslom at yananak la shifena. Kat kula malap na siyum ki program singi siya kum siyungye pe kalim lal tam la share laki urik maganyan internet
kat kewan wela lingan tawis pon malutu to ingan fakekineng yengo. Panang kibel singigat ngesebesum naknas awi masam nata siya. Los na kewa mawigat pe yen lois kavtoto malo sashwea. Ngon lumin wala los pegas samdan in jelos ki malutu to. Kat ngeshe sumoinge finshakun matkun programa inashmet ekle maulla kishben malutut maasha. Kat pe mafake ka insul pe akkaye kat in kemalututa inka sulpe usiakana sirkadin sulpe lossian fullbarsin fastnamet. Panang baingi may siak mas ki belsinge ya kat chetuin fakulomalap na siyum ke kumakalim min sirsla Jesus Christ won kulosya fandantum siya taga misya kespin makuduklasyo. Kespelsinge kat kaksakan kom ako lain fakik kemalututlum masya siya ke kalom inanirosh engan metallom. Kenwan na tum Jesus Christ. Kat ngasya inoinge lalfungi kun may sikyak. Amen. Klamalap naman siya pelangan organisasyon Mr. Frank siya Pevinen Washington Federal Way siya chalostigian mga aswaya. Nga nakulen kong kipelsi ngayon kain kaslabe kadin kan ketsi mo samsam nata siya fat sunural tiginisena. Klamalap. Klamalap kaksakin gat kipelsinge kikat kapen civil be CSNCA ay nagasin pa nga kakasin proyal takin Trescal Malrela Piensia nga welo los we might working in a kewa in the lal fungising in kaksakin gat flat lang alash kipelsinge nga wipe in ka FPS was met lal fungi wiyak kakos na gawa maporong lape in in wiporongo masam lash na ka in ka pen sharia ka like ye kadin manakay wakain CSNC ke gastan kat. Manak kay kat ke nembalasha ke wiki gastaria kat tangal da tau sin luo kata. Naba na mangan kat teis kadan kain poshka ke wash na ye. Tasak taman kat teis in kain ak kay kat na kaywa. Metlalal fungi en kain sangkulo malam sin kat ke kastlal kain poengalip ke oye singe. Nga wilan tingin treskalin kaksangal tamled serle ke vision si may lieng. Napan ang kat na kaywa, lamit cleanse up na ki cleanse up siya. Inga in tafilagi kastan kat, yan na kaywa katashwe, ko yan na kaywa katara, inga in fakat ke lalal fungilasya. Pahingan ma, takangan ka pa in wipe, kaksagan misiyenge, ki kat matayani na ki kastan na kat ke kasing nga, nan ka pa ke chart lusikra, ngan ka in sang pe, kulamalam sing kat ke. Ke onzo kong tamlan serle chita lang nganan ka kel ke mamay lash ke inanalal ke maslay ka katay na oye tagading ka pa ingwi pelem ka ating kaksa simit cleanse up arulan lem kat pema ikla mo la likshin na shamon ke wala na lan kat kelos na kaywa may porong alape mugulash ke len misenya pahingi oye lasha nanakmanas na siyesh ke week se post masik finan Washington State, Seattle area pa ng katagay ni Fasen Yinge, na ba ng kos kay waklin la schedule la sa manda delay ke ka fagama. Kula malam singkat, kikat tinatal at file gilang galang lal, akat flow ko in sube, matawat kyo yama, akay kat na kaywa, insi kigastan ka. Let's just samsam laga, yoking unlock, apaying mama, Leila na sikang tafla ke pensinge nga kung an wiko sin faga common wika. Kulama laptam lang serle tegin Trescal tegin isena ke sisin siya wo. Kulama lap. Tiginisena pelan siyum. Kayo, sisaklog nga. Sukla PM mute. Nga non-mute. Kayo na siwas kayo in alanalig sinikak sa kingkat ke wala na lang magat palakin. Nga alengan kin langgalang lagis ben nga wikos na ke wiktarye financiado en aliye woye e bengalie be favor of God ma unfair confess na kayo ma 4-4 lalal fungel ke en katashwe. Nga kaksaging gat pemising lang ako in mano in gun wikos in siya ke gas madalan.
Ela dangon madalalin like kada na Gabriel taking piega ko fact fellows ngan kayo. Mon madalalin kayo alana aning God. Namin fintianas na sincere na inagufla na asing God. Naro kaya nalanin siya kingain mga fact mi saying nga katinggan alana dictionary lang again. Norella pe project singing as you was out there. Ma liye kalong project ko na siya ma kung liye like weeks Intaleya la na zoom sa ma na ashma na non kalong na si. Lailagat na gawain fashion na ke mana ko magatarang amin kaat ele tama na kayo kaat el pagatarek pa na siya tiya may ito. Iplan Facebook kunokan la siya casting goal Facebook kunokan la ke weeks nga ito lemon skipper nga simlensing siya lingkan tao yak Medley Bible Study lalarin siya kaktari along to siya labensin kakulo na siya. Lain sayangan etaw yak nga lalay sa mo finti amisenge through the way. Kilo malap pangan marshiro kung pinwi kat inge nanak manas. Like it and share it in fashion ka na kinalan ka. Kilo malap kibela ka. Okay. Kaldirisan na gulo ke proib Sharon ni guest si pe nag-iplan announcement ngan painkom Rose Daniel gulo ke Ashloman gusto ba ba Ashpin ka lo kung like ya go sa ka like ya share ya ko flip la si casa finish kasi si luma flip and jing kan mo kain kat kay wa ingay kan di kan topok la Finagufla kada us may proikin. Na bago magtasya, anay losing academia kada show nagiginakan lasyo Gunakon si mga ngakfesh Monday, lemon frank ilakfesh Tuesday, nangasaf lokit Wednesday, Saturday na digin truskul ilakfesh tosto, faglosing kasi Enrian, digin isa na ilakfesh Friday. Now, kada sligo was ko is in dictionary lang may lutut week niya. Ang ating mga widut week tari de yoks me to sakta. Ma week niya o siyam kin ngon gidan lohen oilan sima mana yoks be sa pangan. Na si Vesi da academia, si Vesi mandean ngan, in fact mo so kaya akwiye may akpaye. So kaya akwiye may akpaye. Na marita ni fingakan usi payapol na siya. Kuming wicked kem kung dali si mama ali yok shibe nga kuminash kya read kung usi payapol na siya fliya ye matash ke en magatash kya kung mo koin men ash may tluti sa magkinek might in fact di matapag Bible o ash may connect Milo si fact mo ida. Parang kada usi electronic version siya pa ngayon. Credit saan manasil Takumi Lucios finanpon pe ang alalfong ila taken art in na o yepe past Ethan wala past Livingston ilos pa we using or any people e-version si mga ashki kas ko siya pon biruk o yepe ang alalfong ashpi kas saya no sakta e-sort pa apps mga turit magungan na fosigal megos na gilongol ba merit na gosliengan merit ngayon ash ipluo sige gumiloy na kita na ash ma si ipsi metal ba fosigal limekoshan fosigal megos na ipsiak lungan ba fosigal gusto ng longol nganil or any na kapa singan in mo some gun yok na ke oyen mit law say go mit law na ipsimengan ba musisil akya na ke some gun na ke aku na ke mit law si ba fosigal limegas kan argument ni riti Eva going Mit law si fan na tie fali na kaila ash maetan siye met ke katay na makuluk sa komasta enin line ash met law lu o kaposliki inakpaye la ash
maetan meitsi. Es bezim ara Moses flie aquak saying nasin siumseng main sang akes pakitol in Israel samne puklon Deuteronomy el pukseng el kalwini pugaklimekos lal Moses pugaklimekos ma lamayak ma Moses pas moslamay pugaklimekos mit ke Bible siya ba Deuteronomy na el fact le law of a witness kem maetan mait si fan na tikain fena silela woye pa in met luo ka tolu in mo fall ko in mo te le in mo te wien ko na nak casting singal in mo wang in bias opinion ke maasigan siya mausin na suskiden non kole kot pe metlal fungi kot kopen na nakin metla siya kopen use sila la siya inde wima pa panang alam mo kung Abel na sin pangatangmalay wiyas, ko mitkalan sa wiyas, ko damday wiyas, siya ka menlakulos kay ipsa ngayon. Bayla mitzifan na, tikan liksyon na wala sila na wose. Nakatilo nage oyan mitkol si. Mitkol nage iplan malan ka ata. To klans up saying mitkol si, di kaya ba sila mga kayo main kot mo din mate nakla siya kope na intafong laki makatsilela sa masilela siya wiwien mate wiwisaw ka wiwilong sila mate si fela minsan na siya na mo na parang ewo kaya mo is council ka is cash in cash o sin mate sayan na fosingon gusto na nag-longulangan siya flogan ma payapal nata siya nga kuminto ni really fosingon gusto nag-longulan fosingon gusto nag-longulan iba ko yung siya may fintuke nakulukye siya may ke elorek law kiki mo may siya orela makulukse Eldal kayo wanay ng som 9 and alulan mit solat nanon kayag elos when mitol amit nanon ko siya rek ma in bel se na kalmen factual Moses ngayon pa hindi ba nga mitluwo na taga na orela so orela utayla silela se na siye labang malicious witness ka malicious liar malicious liar bal si ele to prosto ay fact labena na ilusin udak laron orik non golalo san yematan mit tol o ay pe mit kol lan u ka uslan mit Israel at kalam gela pelal ikaw na sumber eros Daniel kat kalam gila baba in law sila lal Moses sa Jethro loy ba mo el matol sa el priest se na el gasel Moses el fansel Moses mo ilan sila mit itngaw min Moses lang de kafo then work hard and smart then min Moses sa taon nagam do the council like ni Devon Fong na killing to ganay sa amin mo lang sila mit eat nga ul sa may kan malay fong ina bange un mit cool sa mga charam mit luo fin si kiki pero sin tule yematan mit toling mit calling na in akfashyak na non ko singan na kung really funny na din nagfasing algo sa longolan na mitsima la kain kikiap sing and mitsima kikiap ke maetan mitsisaya maeta mitsima orela manonon ge morela matafong lesing ipatat na fin mitsima kikiap ngan nakalma na nasikum king ako min dictionary again law angle again nasikum kasla siya makat fact lao ala yok sipe gdende ana kinek ana fakla mawen sipe gdende orela sila shin wiyen ko in mayen se insang pan mamaton met mo mayen katlon nagemol mising ta makasing palo pele sin mayta mising film met lalal fong mayta fakla mao mayta orela mao ikaw na sume Gaislin Kloke Ashloman ikaw na El Paso
Na mising alle pos ilmuwang pa siya. Ko umdel lang pa siya ngalong. Malang pa siya. Nag-Facebook, umdel siya long nag-Facebook. Siya ba mawigat nga nas confirm iya kus kan long ya. Alle back davi ga charm na wagin pa siya. Baš počujem ke Facebook. Okay. Baš počujem ke Facebook. Let me check volume na to land up ka. Okay, Caitlin, confirmation luwo uruk ash project si bede kinisa na mo ash project ke Facebook. Na may tsaya nga yung gusto kan confirm iya be. Kal gdevasya na med Rose mo long Rose kum gulo. All right. Dear son Belvak long. Dear son, gulo ka asluman. Pangan. Okay, kay wala gdevasya na med. Na ano nga shakor we long lash tum willing be core. All right, it's not look here. Okay. All right, kita ba siya namin? Na masing nga fact yang may missing makat fact la main aliens na sin may da finne ka to stock kat finne to tavong le pangasi mga komunismo dito nga lukshe aloy na kasi face nga na nga so ka akwa may akpay kidente full way limao kidente men non ko men sila pa mga tayo ngatira makat na kayo mit law kadil fili ka di ke NC kiden law na ke ashupelan mit na kayo finne ke ko masin ka law ashupe silum nan sing ti kung dito ko tafong lesi ashupe lom para ko masin sing pa nang nakiyiplan fa ke gaslan ka to nga ko mit law ke kiden luxury na law na ke may tayo ko makunel seton mising pa in oralic may to in kiepekot na kat finne de loto na gaslan kat ikide mit law of ka gaslan kat may sivin to ko ang lemon friend kumlong ma si tuition fact game when shot na mga na kat finne ko na mga na kite lemon friend ko ba indiction for actual tuition na nila digin na lemesil lemon friend la flow yaksil min gaski plan may da manen bangas spelal isita no in oralic may da in you say foster sin may da naranga kumigat aske asmising kade may mga kuminaske den likshay na suga kakuye nimet ko spesmara wala sina in jeli wo pagden long la wo akuye mit diga gesan wala so na nga mo mapangi nakisifese nga si so ka kuya may akpay na mati mit life nga ko na sikum ka ang kumin si Allah na bangan mande nga flogan ma klikuya kinge insulbe keden fast na mit lumen friend Mac Fresh Tuesday if you not fact los saya na metligat argin doon si Lemon Frank. Ang gastawin tamil siya. Dagin go. Lom tinkat ke session siya ke malutut na yok shipe si men kat patatyang ben ke o ye siya na sishmet kola yok na basta gamit ma final decision o reclairo. En singe pa sima karangan yak singe ta ka ke fos singe inash met lolu pa ba kalem ke si tomo del me kor fasinga le vakla nikum por ngo ga sina klu klein si met kol vindie sin met luo katolu na alas nga te vakma luxury si asnak ka si power silan el siama Call manake wa final decision atro. The back dasi mga pa. Evinil makena utela ma fin pa church the week met bloma eka ben akalimiki mangen in kain sakak penanakla in kain long yak karangan yak si bange siya ta kana sis inash met lu ka tolu ma we long la asma met
but la lal fungi sura la kuluk inorek le me final decision chike nara nga liela ashen sin chike fin pa orekle decision che a wangin na ba substance na ke ka metlo na ke norela o yesi ra me pakum ta si nganget mali yesi fena in ngan sin kin yesi fena ke o yesi ngan nga ke nask biblical figure metma yokla lal fungi la ingan karingin yepe ingan akes magin yangante patatanga ke o yesi mam shuman ngan kulamalla Take it just kung gula. Nag-isa na ash mo ba yung medligat argin ba until Lemon Frank? Naman na, nga wigawas kay packet lawas ngan. Naman na. All right. Guys, gula. Lemon Frank, kita argin ba until Lemon Frank, kasi isang room sila ngan. Conference room na Yes. still the art. Glunzel core McNeil, walang chess. Yeah, pangai room si magadak fashe mugulas pel magadak financiata lingain or magan room si lalos nge ke kalang lan katman mudanin sielos losum da layla na siya kiden kain or magan na panang pasam dram lal tamlal serle ala gat ala na appreciative ke akal ma lem gadin filien kain karmin metlal na panang yok kalang lal katna siya kat pupalakin ein kain busamram kun malut lutashke tuste daring of falgun managwa mataka akategi kalle mga lalfkila finash kisin siaklan kai CCA flien singe katin makain dagani ngetsi fanna ke ngetanin su ke enen aloman si fesi lashna ke tuste ngel vakma masai sie un metlal fungi masai sie un metlal fungi sie Thessalonica lemekors singa ulo na gelong luo kat kalim la Thessalonica el pasiti capital city lan Macedonia na church Thessalonica aqua kisel Paul tugunan somnigi and Philippi na panang kispen effective ke lutilal Paul ke kastan katnasin metsayin metchu na panang metchu ngan ta lasa lalikien we na elsom gdin bel gelos na panang el ta kena long pe gelos na report lal to mote ta sonal pe na panang leta si mailos simus ka chamram gud mising nge masil Silas to mote will Paul Borella masing kasinak kay lal ta sin met Thessalonica na mayen pel si askisin siya yok lalos met financing na sil Paul la fuga met lalal fungi lalos ka wielos mamise mitligi tagalan lemo metopla Paul na ke siengan kisin siya malos siya ka na dal siya la Christ as vil flokong ya na badang Paul el daga ni kas na silos Paul la na kaksagan met financing ke lalal fungi lalos ka coin lalal fungi lalos ya sisin siya lalos ita in karangan ng pe cast and again with cleanse up cast with cleanse up na ke faculty clean cast archer all those alana yok kalim lalos alal fung lalos ne ak kuluke yakelos fungul yakelos alos tu na ko na badang yaksin chamdom dal pol ne el da gain chamdom kun yok na kin masai kain vil pe kaifeselos elos in tu na ko finne askate na oye masikyak na selos ke lutilan metlutisata kain kabanan patakelos liki elsa kulukla na maya taka usepe oya maya kain aktafong yala lalal fung laja ka fakana ke mamagat kalim getari siwas yoros el fak ke fasinga luma metlalal fung iwies kat ke kafe siwas ta kosin ak falatelos sorek mein mashlos kulama laptam len serle ak okay, let's start all over. Metalal fung iwias kat kaifes was ta ko sinak flatilos seorik man mashlos da losing pa kol ko se litiko skemolin lalal fungi ko sin arlana ak flatilos along selos kich benorik malalos ko sin molin misla yurin sin sie singal losing al tolu ke ngum rikalim getaring samsam na sikum ke kden kan submit na sin met kollasho inga nakelin orek malalos inga in longselos akelin ak faletje orek malalos nge
May nalos mo met call na ke fintrax yan na ke church kadin kain akle na los ashwell. Kat treat kis nga ulakos. Metalal fugi wiyash kat kaives you was metalal fugi wiyash kat kaives you was or yet 14. Tagos in kailos sa alchangesh akpalai kilos sa sangin kashalos sa manas mong fushash na sin met na gayawa. Okay, metalal fugi wiyash kaives you was tagos in kailos sa alchangesh akpalai kilos sa sangin. Na in alchangesh el tiye ayawa wasi. Langse mutul el tiye ayawa wasi. Finyokla mutul lash shikla kanon powers. Mayen wangan magat ka narikat pelsikat mutula. Pelsikat relax sa paun mo kulang an nap kay nap sila na zomna nap auli megos nap. Men yang kay accomplish ke kay nap sila. Nap el minute na. Ang amdara nap na som soon kay auli megos mana panang panga o yesi ma chamdram ginyak. In koin algeni norekma in wagan alchingerjin rekma in ma ashma kum chukekta san kasham kuya. Kumte na tek. System silan kat nga system lan kata kum ketela elak yok na su. Nalda ka el multiply, fact ma multiply. Na banang kap ke katarela o yes nga ketela el kap ke kaplan ka el yok. El yok na banang el kaya fesilos losin kailos si alchinges losin tiaro yes nga. Inga da fos ke payapala menjis peno kuminte kite metalchinges. Lela len margin la men el tena sukkash pe. El tena sukkash na sel. Oya pa sukkash met cash vata na euro. Esam ke el takite 1000 megos. Me ashti rugos. Na panga los fak mo ashti kluga lo filme kai kat ntai wek. Papa nange. Na el fak pa mo akpalai kilos se sangin. Esam na Belgian differentiation na selos. Persecutions are the left and right. Na selos. Na inakpalai kilos pe. Inakpalai kilos pe na ke faka ko pe. Inwangen sangin ka in faka. Inwangen sangin ke lalalfing lalosa ka. Alalo pe in lalalfing lalosa. Elos in ka in tupalai kita la masing ma paese. Masuwose. Elos ita paye in sielos. La paye yorek masing. Leila elos in ka in. Palai kin tu yaka. Wangen sangin ka. Laman shikshin no rek mana ke cleanse up sin. Casualos semanas among fujashna sin met na gaiwa. In yoka kashai. Elos vilben already in cielos na sie. A kashai sie sin sie. In mong fujashna sin sie. In pelle na gaiwa. Singal me gal fakma. Liang ta in wangen met floken maguluk ke maguluk. In pelle na gaiwa ko sin arabo na sin sie. Ewa pa na sin met na gaiwa. In kain mataki sie molin misle. Matake mol misle lela na sish kidan kain dikshin yakle no yesine payedan kain pelagat kina flogan ang makudukse in kain shun kena lacha na me sikyak tukun katorela kena singen kat die ma singila anye matash motigal gal singen me shrof singen magat ketang din nagat kit justify yela Metali for Kamasing and Panam, the corner European going, Orella and Callum sin Metala. Yes, I am exist. Orella projecting and Metanitala, Narshin sing and the Shota Nametako. Megum non got the court to Gungum Relangan. The key Nile Vakmalela losinito, Sang Lenito, Fella. The reward ke Katangla Loman Gumis, Kepechima, Lemela Pound Gumumin Gaines, Molin Katangla Loman. Na panang pospel nga patachang na ke o yes yung kain arila na kepe na in kalenda ngate na falela makuluk na ninsik na sit kali kunokon se ke mantingan el jamram kunangan na ke met loko kineklan sham ta klukigat foko nga nito la sa to ang arila na ke orela pasek na panang to sik steer na panang kel chamdam gunangan na sikumo ngakmin kain matake siya molin misle mashlors na kaywa in pela na kaywa ko sinara nandriti tamil sa man ka kun na lang pangan kalgulo malap liang dain wangan flogging maguluk in pela na kaywa ko sinara na sinsiye or a war na sinsiye o ayaba na sinmet na kaywa Leo, yan na wo was na si kuminga in
aklen fossing au le megor singe kadin kain mol gudin kalem ke mol laja met sa yen ma kain lie na los wipe minister ke fossing through mol la koma ko wosininga bel na gewa sangulo in mana gewa buying magat lungs go wosinara ke mol in ashu ke lords in Christ Jesus kasinakala bolinga ta kalna bona pa na si kuminga in polongo inga in posisella inga in lie fingamata molgun masine ma wola na pa na palakuna inse mista wangen elalakke met wangen elalakke faklan met wangen pena shupes era panan inekin danin walin metsaya na panan katang molin mista ma polel sangin ka in akkayelos in masai un metlalal fungisin fossing elvak mo nikos kutong yangan matal nikmet pleasure kastan metchalutti gainin god ko sinarulana tuni shike manakawa shukya mawo fastly gigate na magulu die oye singen pa tana si komusing den kain die testal spirit kemo ita sham from the sumke kata when eash selos sema ita sham from the sum mashamon sieli kipe na maasha shamon sieli kipe na mahum kalem ke na banang lela na si kuming kain die for singen in fact mo ko siningan in pele na gewa prai pel na gewa sangkulo in mana gewa buying makatil lang se buying makatil lang se ko sinara ke molina shuge lowos nikos kudong yangan madal me kalmen masing nikos kudong yangan madal ke si met faket lan gas faket ke kastan god inash kutong ya lash na ke kain kutong ya oye se matagana si kuminarela masina sin metsaye ngagum de na la men ingi ngon matal pa mugui kuin nga koma met kata met palang et shamra na sin kat met pala meta tok kata Jesus Christ meta matafin fel ingen ngon matal pa mokle ya kum kadin ka narela mawo inga nakke mawo inga rela katra se inga position len porongo o yan ga matagan nikos kutong yang ngon matal Belsingan metal sapkun na si kom inarela oyese ko fakla kasi mai akapi ko aksiwosila lela na si kumin wangen reserve la kom na gimanga na gedenga in fakla ay na kinga na sinasita mayen finga hum tilogun ne te fakla na pangan en si magatrak tong yang metal ke na el meta na yok pataka ke masinga na bana la kes magini gat msi nga kumin diksi de loing la sega chamram na sega long die masang singan ki man dengan evak malela si ko ma ko min kan so na paige ko na paige es tamlen selen vak la pasis lo mayat la gadin in trial won wala se katin kan long na paige litli na fin kaslan god ashuru kom nga ko me kan galen ki masing ki den kan diksen na aklen belse magate na lutti matakan fungul mga ko lalal fungi ke nga ko me kan aklen el fakkelon sima ko snarlena tuni shike man na kewa shokya mawo fastliki katena makulu ko snarlena tuni shike man na kewa inash akilen nashke mukuilan elsa kuluklena ke puka faka ashro stari ashin mashlo stari ngam fintie mekat ki kastan kat ka ke oyelan kat na kita patatyan na ke maluti sa taong kita patatyan na ke false doctrines ma tagay moklegat ni mayen mailo sira alam na wo na pa ye alam na wo fakat ke alam na subos o yan na ke mataga masishik makatiyaklen ke ne pa ke bigatla na ralela na si kumin ashyoros inashyoros o yan na ke makat kalen ke ne main sang kiden kan differentiate la piema singen na badang el fact ke eta ka ke mo jam la teknisi na pe in terms win non kiden test all spirit kat te som na ke mo yen elata ka sham kun elata ka sham ki friday panang na in fight ko was in matana tunin na ke anjing mo yen meluti mai ta ka ke len to ko fashion mai ta ka town chupun meluti yok sene na banang ngat te som na ke message ke friday ta shakta o yema sham kun yak na si kom miseng e farne ke foslong luongan en fact mo
fashli kita na makuluk na lang kita sige bak mo ko si darle na tuni sige mana kaywa shokya mo fashli kita na makuluk die pangano yes mai ta in accept fila samsam lokum get to stay na halalf nila winistil ta ka ela way ang pena ta ka ni Friday ni set ni common weeks ni si fela la plus na week na vak mo lalal ni se machikeya lalal ni se machikeya na panang masham tam la tra ta ka ke o yemen na ma ko mina ko katla na ke mashikajak mai ta na etfushesh mashikajak na etfushesh ta shakta ako minga na lalong nila lem ka de vak mo nga fati lela mashkajak nga ning katang kumla nga so fa na measures of faith maasin kom na panan ki nga katang la fela nga kom koping katang la fela na panan nga ko mi katang la fela of kya fingat mata na gelang silan gat kain sin silas yurin met lalong yuyas ila kaya kat kilang kain katang la elwo taluwa elwo liki na panang pa mga kumem takya falda na nasikum na ke alu ni kalasha mak si fil ne ka te aliye ke man ta shakta mo sham lash ke telegas sine dictionary na ikesla nasikum in kaksarin gat malala pla kasla al fashile ana ke afa ke na share na jin tamlel wiak ne tamlel share le tamlel just ko tegni se na fakla katsun 1000 lugo tari viewers madagal die meluting faske week ne katsul be fakeligin yokligi bena ki katangal ya lagala 1000 no kat ko pe tangal ya lagala 1000 do be week ne the numbers malen got ngako mak shok ke katilak kapye gloma lag sin kat ke masham matagal yorosh kadin ga ke ma vlog na room taking dress call tamlen serling week in town jubun masham las ke week no taking is another gloma la pangan march you God bless and always share and like it. All right. Global lab. Ngay fliye akadesigan sengan alle kali mo nga sa mo like was in let it sink in. Denk just go. As faklum de degin sen na medliga show na met. Patnak dunistan. Glamala wale ay pa nakakataya silom ki mande hala na kalim na pa ne kat bang mayuro ki belsi ngayon Glamala Okay. Kaya ngawag department nag-unistean Sivesi nag-unistean, fact mo, ako lang nagkaka-follow lame. Nga mo alafal ba nga ako minshige, loop siya lang madututsin If ako din usimasi nagkaka-follow lame, throwing may masing pagka kasama out of order. So ashupesi na kumdi self-evaluation. Gidan loing na cash. Let me finish on bien again. Test of spirit. Liye masikya ke liquid person dilan may ito. Na mamasik ka chusulog yung lots pa. Kumdi belagum long siye koren singal siye fos long old do du fadi na de kumitole mesingan kumitole bago masumanya ke senrin lots pa na kayo oro nga katsuma Texas ke weekly watari ash fashion nga tapan ke lots pa na mo sham gunyak siye koren singal sila nga ngay ito tayo na mesigan. Isang kita sa amin lots pa. Napa, sa amin sila elemen Frank Pieng, sa amin tayo kumin diye, masayla, lad mit lalal fung ipa, kumin diye, kumin test spirit. Namasing ito ko na ke lots pa na nga kumisaram kun. Gres mo kaya maritsingan, nakasaram kun, si Fesi ko nagkagosliyengan, ako lang nagkika-follow lame. Ako lang, say na ako langan. May tinakulangan pa, ilusya ma administer, ilusya ma akfasye, kafalan lim, ilusya ma base. Mga ulo, nga kami ng dictionary na loyang nag-ifos siya ngayon.
Ilusse mai ac fersi gefallen lem. Oye be ilusse mai len I base. Giden de ac fersi mena lie. Meien as meta. Giden de I base mena faljangan, men aspe meta ke. Na ba pole simna sin met current ngai skin akes makin yellows. Kumvin ngakvin shuna ge maritsen en se maske fos longo lon goshan de shokta mitlige de var starting longo lon goshan age highlight ye longo limegos. Longo limegos kat madariti fos singe bel na kaiwa. Kop singe uleng sase ke shak. Kus kikus kusin aromainge samye. Faklan lem buying is ma polil sham kun. Na gada show na ke maritilam sing pafos lungalon kashkan. The bell na kaywa. The belly na kaywa kus mong operet inge and nim gikop singe kus fakak misalan lem ke ne ke pel sil si filta ko. Kumdiye marichiga ta kana si kuma kumin dictionary na law and belt magot is kafasi ngi timay tumakita akshikya na ke kat fakak le kat lalal fungi le buying masama aula monin lem sa makanaw siyak le finjaksin ko sigulyak ni alle masal salon na siya sa masoror la kelingan pa foslong limios ka nakilimile kita ni samal lem kalmiye pa kot met lalal fungi sa mga akagulak din akfasye lakum nuk fash ko tiin ngat liek singa de samtam kun ma sama aske paepolo akuklan meta kada flia de fasharam kun akuklan meta sam kun ma ke paepolo fa ma paepolo fa kadin I base ma inge is sam le the colon lem is sam ke the colon lem ba fos long lon kosngan ak kus fakak miselan lem ke elesifil dako. Nam lemel mise silan lem pakat kalim kela igeslen genix na sinmet elos na kawas lalal fungi. Lalal fungi ke leke kolon kat ak mulyak lem na kata mol rom singaw fasya pangan pang kacham kin ke we daria na masing ake highlight yang aku min luxury na mata ke opa bel si kana ko lagitin I base ngan temo yak shak se guvin funny na ke kunong ching somne ke fastol ngo ul dena ilde sham kin fastol du ke long ul ya ta shokta kun highlight ye fastol ngo ako min shagalam ke buying and chibesera mit pas in mashlolos mas manas ekotomi setari kumni akshikya din sina ke kafase ngayo men may sayangi akfasya parang ngawi kung ngara may nalies ngara nga nashlok may ta kuluka ngara na mga kung ni pange maheta si patak na kaya pa first andol ngan may ta mas may best mashlos mas manas may ta mas manas katosilus mise Naking ako making metalal kung kat da islot sa bang kidan likshin as way to klasilash. Shanlem tako soror dan ak all makuluktan met na kayo wow. Kalmiya pa king ako makuluk kidan i-base mas kidan ngayon masishifena. Kung di ko lang ngayon masishifena ngayon naging si mirror na kumanga ko sirle. Nga asya ke masin se ngorelan se nas mashlo se mesing orela nga kikie ko nga pushela masi ko nga masi sa falla nga orela
Maing pang makiden talekot leke. Kumte na konsumne orun si pasta ngaki ngaki tatawile. Kumsum na urine card. En sila kumasuan. Bel sila na geklan suman. Kumsum na urine card. Siya kinak manas. Na kumti si Beoro. Di kala ba kumita proy. Kinak na siya kibel na kayo kumsiya. Di kala ba naro. Hero. Lalfing luwan ikaw flef ko. Ikaw flef gogoy. Na masama, may soft mata ka na yuruming and claim card ilita para ilayla. Aske siya koren for single dolyo. Kaya aske siya koren and may ngam da sum na reading ina na for siya koren single dolyo. Ilva kaing may syufe na kayo makuwos esuno. May saya ilos wipe sundari. Tasokto. Kat iliyeng naulayang lal. Eletiye falayla. Insifiya kum alakayla kolusan. Kalmiya ba? Kalmin fadaksing ba? Mana ka masikyak na su. Oo. Kat ilita talam kun kataangla. Nakalmiya na sik. Kalmiya ba? Sing nga patatlagay mga si. Nga na parang nga patatlayan. Fosting evakla. Kat ilita. Ilitikan layla. Na maitsi pa layla. Lang patatang nagyayan. Na flow na game multitude. Sigoren singaul siyan. For slongul itgosh. Na flow na game multitude. Ano yokship yung ako induction line. Was ko kita ilangan. Oh, kasi fire na lagdishik. For mga sali ko. For slongul limegosh. Oye, tukunen mo tari iliskop siya fak katrida ipsilan si sakluk. Fosong lalikos. Elela kay simo din si na tuni oyen mo lal metligi el mongo ke pret enim ke kop singi. Lela metsin si na tuni mo lal si na. Kung niya kaya metligi ng ako min is may reach singi. Kulo near Likexia, ke kum gaslan. Kum di mitlik yun ke kat is communion siya ngaya ko fallen lame siya. Kuten lang na ke mula si Vena. Si Vena si inventory la kumasya ye. Ti makunin mi dala mit kum saplak na ke masingan. May wengin mi dala pia me kuluklan mitsi. Kat mo kay fan na. Nara makunin ko mitsi. In si Fena ora si inventory ke mo last Fena nga siya. May nga finte loang ora inventory lock si Fena. So ni ke fostol ngulan para boss made in mashlos mas manas ekatosilus mise. Pang maeta si ke tikat findi ora ma Bible of fact. Fos longolian. Mayen Elfintiaklen kalmen monin lem gepel el mongo pred en nim gekop. Elusen non ko na fel si Fena. Eke el mongo en nim. Ano nga fakya? Maritsen nga sin administrators. Elusema akfashe kafase inge o yebe elusema ipes. Katfin mo la si Fena. Tina oye maton kat. Kat mula sa katorela mul sa fall. Mitsi pa itawan. Kumito. Pa, nagdain of kailang mitsi ka na aski oye sa fall. Pa fako norik malalan. Mitsi fin tako futunle. Kilendo ka. Futun na matal. Nakatotoo sa may ilaki siya ngigin nagasiya wala. Para futun na matalingan. Kaya ba, takas ka na siya. Pangan fruits of labor. Pangan masya ka kandi na fikya ko yan mitsi. Pamugigulan mitsi. Na take ba na kimagulo ko. Katfin bushela masi, katfin kebala mitsi. Katfin leshi kila mitsi. Mangan ngakumito. Pangan ka tama inventory mga kuminala metligi kat isma singe para metligi din som test spirit kita connect sa sigatle. Kaya nagtendliksyon ni na lang na kaya mula si Fena. Nga tikan mo tan singe sham o asma sa fal singe rin sindan kaya ko. Kadalik na dik nga ko asma singe rin. Bel sila may gekla na sika. Puklan meto fakla. Kung minfugye magiseluman, so makisuwas si kumle. Kung bata ko akfas si giseluman. Magiseluman, paklan sa blok kum na singkato.
Maritsinge, also na kanong yok. Makuin luksenina loen na ke. May ti may action ti pang kato may action kato may ta oro kumaro may na weng masikat na siyum mayin kumnikun. Kaat ilat non-yot ki masi makat nikun. Naginyan ako mitao na ngaku minakten kain kun. Kain kun kain oy yesengan ko. Kat finito lem kumdi kumito lem sumra tafung dem sing. Kumito matikan tan sum kami nganikun. Kaat ilito na kumito na makunak na naksosila imadon ka. Kidan fakat ki halos. Pakikasing confess pa kumin admit kumin akalim ye la kum kalim ye la kum rela masafal ci yimadon ka. Kum fak la alu. Na mana ko kum fakat ngan katlan na amnas na sumge. Nga doing siya ngayon, min aspel len luwot tolu sa mga tako. Nga doing siya ngayon, flokan matikuya ngayon, ifinash Milos Asher igek la euros ilos kikibas ang ingwayang na nga ilos inakfasya. Kal Lewin Frank digin Driscoll ko digin siya na. May agad ba? Digin mitong saman gawin sum Norgilango kulo ke afade bangas melim si naguwa ma pa afade. Tingin ako kung chat lang, pabiyas lang nga tuwi. Tingin. Ako lang siya kagandala siya Mr. Frank. Tingin siya namit. Dali nga ito kagatastan. Alright. Nagulo ka katayin na kalim si makumakfash silangan pe. Wow. Tamil Charlie. Alam na soon na pa ye mafakak silungan. Nga kung kalim kaya la mesingan, nga kumita la mesingan, nga kumita pe, kita fayla la kumke oye sima sapkunyak na sishkiden gain fashke communion sinan. Na ba nang ashtiros mangan kayo leila na sishkiden gain ak fashke oye sima el vaknan. Sfena inventory gowi. Na kumita la kumashi kumkat pangan. Kulomalap kaya agda yan awo siya. Lewin Frank mula digin siya na. Commute. And I'm mute. Bigyan. Parang ka pa. Open tab door siya siya na muted. Well, no naman na ngomong na confirm yung mga mata sincere kinasiga na moeta si mo patito paturelangan wow si mas la siya. Ang idali may malal tuyak sa kuko kikes kipelso lagi ka papeklo ay po pangin siya like yes pangan mo singamta long se meditate na kesu ne pamusing yang aliye akong back ngan ki-force ko ngan ala fact na galen para may tamanas mas in mash mo market sabi si kya kingi na kinga kumlingan ni Noraya namang ano the shock when in due time kika dile fulay lamang lalo Kesa lo de ko influence na yun kasi orong diyela di mo yak shok nga pinayak hindi kinisi mo di mo yak shok si papa follow na yun lo man na pin shock work mo nga siya yung aking siyo yung na yung ba lo man nga pa yung yes na Digin siya na mula. First si Kaisley ni Gexal siya nga siya ko ang singaw dolu. Bangan first siya fact le mana may shots na ko mata ko na sikat na sinmate siya kadili tatari. Ila dole sikat sinmate siya flilan sikat na siya mayin ila lang katun katang la. Nakating pa ni patatle ila usi singene ka. Then mako hindi pa hindi patatle. Gulo wala ko siya kan.
Take it, just go. Lumalap ke gasta belal tigin siya na ingain. Tapos pun malutut siya ke Wednesday ngan. Alip sila peta tena requirements siya kadin nuknik for his kafasingan. Ala as mga lutoy lape ke malutut siya nga. Katsuang nagimasi ke tastan. Aske maritsingan aske siya to model maker. Fasingan dit ke longo luo. Sviana kalemi ke kasing this mo honor your elders. As starter vaklak flat mit madalos. Na fasingalit ko ran vak mo mit ko church aru in makunelos fali na kyoke mololos yok na nasilos insano yang in fact gas eluti na anan maluos si pa tagake plan maritsinge preach and teach. Singalagor fact mo, the mas la fact, Nick kum kapri all in suko kya mukul, ke kumrek makanal in long ya weed, falsi met orek ma in a small in orek malal. Met seasons ke orek ma singe, elders nge, pakacham ram genge, kata silos, ashke leadership position. Kolgi alua. Elos met na okakin orek ma ingan liang karingen orek ma o singe apan na kya kalemiyag ge administration lan kafasilan lemge walutu si koren singal sienge. Dasakta siye mama met kola palakin kakadeta pa asna belgat safana losi ke congregation lasha ma sapete pa na file ka dinara aksinsiya ka taka na shishla ekate pia o yewo si makadin nakadin karangan met kolas ke church lasha Take na it. Take it, just go. Go. Maritsinga ba siya to model luo? sito model me gosh Oh, limegos ka taibo si pangan. okay. Alright, minga suk luo ni ko flak. Sige, dit gosh. Para kasuk ni nga ko kamna taibo si pangan na siya to model limegos pa eh? Lame gosh for single kurs ngilong luo Pangan? Alright. Okay, continue on. Ninyon na paksiyak sila kala apia o yesi ma file nga kumin karangan met kolas ke church lasha ngayon gayan bela kadales sa ingain ko na mama elos or magatang matia fal a shikle akkalemi shuilas nage oye malo sak fashia shawrek ma singe tia fushe si mama kadin na pegadin loang nage pa kagat muli fukana selo ingain karangan los kainin lalos ke sen kain karangan pa siya lalosan elosin makain focus ke ministry at elyakin la mesya ulalosan kangasang eslainin ulalosan. Ara naki mas la akademi na siyashke galation got fason goshan naki oye magat kain ara insang kasha supporting ministry of indikasin kolbena. Napangan fasingal kurs ke singal kurs lagin sampram gul nake bangay mas ipsing efak manikum kapri all in so kya mukul ke kumrek makanal in long yawit pel meda orek magan yak medigi tractor mga tagan kalang again my nyuguyaki sena wea kafgun saka wea kya nge kapuri yokia kin kawal dalden kalang again nge plow the field na payan singe taga kima mas ta singe fasingal ya bak manik kumpor ngo kya sinakulub line simet kolvintia simet luo katolu pakat long ke kuno kon sige mantia akademia may pa ako matasin may sinapa tailak may singa na wangin may tlok kina sipin na nak asngak sika na nakin kanaus lasima may siya ako na sinsimet wiye was lungol singa ngan ready fact mo Finish met call siya na naramakalu.
Kumin kalos yung dan metlalal fungi, ta metlalalos in sensen. Masing ito ka na siya ka din ito la, rek masing met, rek manaw tuf siya. Na fin pa mo chite ala na kikalan sa up, wangin pa si kumin ala na kaya kung kumin som na kefin na nakluman siya aske. Mayen met si finale na lo na kaya rek masing mayen wangin siya met ma kain. Anak siya man yak kimashof mo kat molin met aspel ka day kori aspel material at afong lesi ke introduction al digni siya na ana me si ma nga kay Lorella masim tapen na siya tilkat yakke siya kek nak mes ke oyengan na mun kat met kata bella met akina me tilkat yakke si peche fal na nga kanam ta fakkas singe kinga ko mucha ko kadot mo ton shuda ko kadena perfect kadeta ka na yurin ka atlen fa anaki alu sila Minister Frank Mile akfashi financier to shamram ka na chair maya gespoyak lel na yurin si father ke father house sima eletolan klenge la fakama la mala sila na ki pol jiga mesilaran el silang sinash en laman shinti ko ka mema ki mga inal na fuela sang paal na ke na panangara kataka na yurin kat len ka in family ka din na ke shape siga oye si mal ke ka dinash ke na ki kalan sap sima kataka na geng na panangara ataka na shish katin kain sinsin kun pe katin te bangon makat license la kishpen academy akpel pas katita ke rom toli fas singal kat tia si was rom toli fas langol tolla kat foto tolla che kalme panga license kat kadin nafto tolla kadin ta kana yurin kat pakat ak fashion inga no tola ki kastan kat in kain orela kadin kain academy oyen molin lalal fungilasha and safta sige fas singe vak mo metlo la elo sensen na when anak yang afak ke tuf yan rek ma singe kat che kain ta kan relan taikla Bana ngara kat mam tale ma guiguin me sa fashe kuna ka blesha ka shon modia kadine tale ma ta ma shaman yak peke si korens ngal singe tema kat fakla mrena ye tigni sena sham kunna ke oyema ifo ka ngakum kalansap ke ye na ke ye pelsi makate som na ke golden years slash ka finne musenge kat palakin kata masma anak hindi mo me koflaun wayakle kat anak din patatyang na kene wina wala na kaya na aksafi ke fasak lala lungan hindi ka na siya ke faslongol siye faslongol luving akain retail aksafi alak mo yemutan kat Christ Jesus elbufen silo siya lalal ngawuli na siyum ta komin liang kasingi tie shishi ka wiwimet in katay nama kikat sham ke murao kat shishi tari kikat sham ke oye la shivena anangan ngaurela kumden aurela kaino yenge kadenan sinsin kun anamit fakir ka kikat preaching la siya kikat luti preach kat fakir ki gospel teach kadakatay ki kalmian kasi fos ka memangan pa agadak fashion the sin si makatash ke ba kemulin metlasha katabel ka sias makla manashik sigat fakla ke feel it siya anakadin ka nakshiketen ye met ki murasingan tepa na pair ke kadin na wangan pe pelas kadin sumna ke mga Bukod ng Londres ke people ang alakon ng kadin sista pella at kadin nakataya ke. Liginan rin magad pulpit si Lomaluang iko. People ang itawi matakataya ke in may akshak kakshikya din yung matsaya. Kas lumaluvak mo, kung hindi sila klakin filia pumfin katay na may in kasi ka nalos siyang nag-orek malan laim. Nimit ko mo yung may kuluk yung mga elosara. Si Fena karingin kumyang ta kumin nesnes responsibility lan church leaders kakat na kayo mais katyang nagyorek mo tuf siyang it's a serious responsibility
te ana ke akalimila dam shirle ko matwiashne masinga te manang kaksegin yakkat nege fag klaske gasin gola katia daga ko minang wow lalasamat kya kata yammo finsha ko pagkaslan kat magat lashka kin in pasal lam tanin siom musinge in sarap sinang fale in kain take effect ke life lasha igini siya na lang kaslan kat chicken floko pusia si ay siya lam malimekos fasingal si kain akatayan siya skimang na siya met na kayo na nasininyak na in met ko linalo as kainin me kalansap ki alu kat na kayo te kain duyak ekin pasta ki alusi as kainin la na kayo may relan phone la kalansap si nga na si matayin makalimiyak ki sogastol mo si matayin fast Jesus Christ eljivenalo la siya nga akom ki gifts la siya katatawo siya bunrik masing inda ka kadinala na ito nage qualification la siya orek masi ka nage fakak ka nage orek malangata magat eskatyang na kaya a fin shock kuno kon jenge inusi na sitkom si self-examination na nasiyasla kaya kalan sa plakom na singkata pangika siya mga kanikasing kipel singe pela nga flako not na euros matuya ka klamala All right, Diggin Driscoll, kumgula. Kumgula, I'm trying to malu. I'm trying to ngamasa alungal lipush na, di ba? Fakak si baluti. aw Kalme ba malu nga nila dyan na siya. no Okay. Nag-iblan fakak ko. Kung fakak, kung mala balance teaching siya. Kung mala fakak sin wet na kami, min ashmet liks ito, ashmet siya ito la. Or kung sang mala fakak siya, nagigastan kami na ko in mole. Nag-iblan luludi sa drum ko nga bagong patati nitin, kung saan na si Mr. One-on-one. Kung lutoy, parang Belgium ay katabi like siya na uncomfortable pa kita. Pero, ludi at ako kinakibela discipleship. Katkalam ke le kumfinde disciples alo ba kumin disciple imit saya na or masi yok siya ba kat kawan liks na sukin ta fayak na god in loto la a difference lan gaslu de gidel magin fakak magin luti lo malu kat fakak kat fakak mo in kasam na sin ye force te ye mato na ifin ba nga tigin just like a tram nga sam gasin luti ka ba patati natin depersonalize mo kay van nine in long nag application sa ma-fall na sila nila diction na galim ka na masigan masya tingin sa mga min letas na sil Paul na sin kliksimal ta fahala ki kalain sa po sipangan pa kat kalam na tumuti pa Paul il ta fahalangan il ekin mit choose pe na may tisay mal ta fahalangan pa Epaphroditus Gentile sipangan il ta fahala pa kayo wana kadidaf kamangan aski puklal Philippi mga nupo na sumanjat ka. Nakakinausap masin wayang fact lugar taking na le. Tibay na, timot nakakan fact. Timot nakakan luti. Ash, to shock to. Kat na kayo wain na net nag-glance up sing. Inakfas sila. May min finwan yung may fact kastan kat, ya may to maula fa kya. Kat sum fact mit. Na, may da iskastan kat nga tako nakatluti mitse ta fala los den sie beli los in kan wibe fakak tegid ang abang kum tegid frank me singena lemon frank me faga as faklum fa tegid ni sen kum sa mute commute okay una levash na met Iskya kum kan obangan ram Yeah. okay Nabangan una. Uwa ka tayo sila taking na. Talan siya wogem da porong ay nga. Dan siya porong alawo. Kulamala. Kulansing ka. kumangit na sa like sipe pa Siya Porle. My favorite in-law. Siya Porle is my favorite in-law. ay kumel long okay Yes. Gulo.
Ash nasin may simason na ako lang na inarakalan sa palay yang ayana in ma force ya kala na may sense. Aw, tama na gulo kay Dax na gilak kali mi ke fos long luo ke marit nga na the kind sing de may sal kaya mayin alle katikan sal ka mo din sa saktak clients up. In other words, we're setting them up for failure. Now, kain masim gidin sisla bella shin lotayang mitse. Nagi ngasi ven ke mingi nang amtek shigen for faculty kaslan god. Mitse ma ngatikan us mitse ni buyan ni nang ito lel akol la. Nagi spiritually. Mayin ngati mga wo. Clients up sing wana giting lakem. Clients up na duf se. Tuma kite arrangement us post much for mama. The bay fakluman asak linya ses mo kata pela onan sal kayak may sin sa slak at masala in dari clients up. Nagigegla sin may oh makunesh pa kiten bay mas Brian sin God in gekla nakatsun na source yung lila megada kan in now like shubelash ke online na gudende mata fact akluki made ko fact mama truck the duty gaslan ko at made is na mamay na now yak ke an katakay ni injibosel sukla kita not now over cam ko forget it was they can just call lemon frank they say not nag factual norking Wa kata yellow man ke ipsingan ke kompies laklakin filia pong fin kata namoy. Kat fin pata din na ke layer si ten kata shika. Masi makati tapel na kewa. Ale pospel mo tafana itawile. Amay anay kunne sana kunne yakin kain kulalusi. Pwede siya na titi ke sa fa. Titi ke mori naka. So nga tala pukke pa nga shuang duti unmet na phones. Masingin na kadin jil basel books and kelila fka. Damala. Hello, thank you. Lemon frank na ba ito kag Fred yaro kung siya mute Oh, yeah. Alam mo, man, since sexual tamnal norkingan, tamnal norkil ba na isa lang nagkiklan sa po. Peptides lagi ministerial pastamata. Aba na nga lala syukpe klan sa pi. Lala syuk nga klan. Nga kaksagin lal ka in sikyak kima shamsham la choy ka. Nga kaksagin ke ala yok kalim lal. Nas injivel panang lakain sinsiya pe syukpe na ki iplan paya pala pe. Na banang aramasin nga lang si vaccine the doctor makunesh pashupela jo katta ikesla na shum moye sing men pela te malas now of course katta na salga mo chin daga men shupela kum mising ya pagda nakshok ya katla kapye katramana likikastan gat flia ya sing na naksing inan matanin siom gumin non kakya la pie pel si ma fal gumin tu ya cleanse po post level sikyak na si kumsingila katsum nagat peel off na nagatiskat yang kiten kalensa launchers le right there managawat ko kiten kalensa fakay katsuno yesin ya na catholic sepi pe mangan men kena la pakatinda ka na your role to jaktal din na ikol ka ti mamma kum kangan right el din na fakangan el truk ya is mangan rek magin ya mayen nanaklan lem gata sieli na naklat koma. Tujok to mas mga ako ma point bit kiten na rapa kiten som faculty point wo sing. Pangan commission sila koma. Na panang kiten faculty kangan pelad met sendi aklan so kat pa all ma met singan nagiklan so po. Sibela kat faste met situ yak kitawila mo elak pos yan alas pos kitawila. Tina posing tina ini na going pos kitawila. Wina Mante na jibe flok le shitala. Messi kyak na singain mit singan. Elo sum na kyo ya sima wangin le kashpe.
finne ni lo shashke mo nak shak ya sham la pleasure ya na pang mas mo si pena is ka chala ke pleasure ya ka mai tan kui ya sho ya mai ke san chishke the Venezuela le sham la ka ngalang na put it out there nga kak second la tamle ji ya ka in the cast la we got fellowship ya ka pangan chiben sham la ka Natena sumin fungul ka topuk kisin siya kla lang asumin kaksarin kat kela ashkain na nak mesikya ko yego. Hello. Now, hello vaccine nga pastor na atpem da sham ki pelme da ngam da beli lutila kat massive anna. Yes. Kat massive anna mulla mate si pa yok shibel le kum wil da la lu kum wi da lu mulla mate pa yok shibel. Yes. Masin na kung vi alu si mai kumintole masin pa kita arte pa kung tao kita lishin na babang siya bela siya ka cham kin gastan ka broy kin kat ni gastan siya kiden fak o na kisum leo may kat kali wani fak o na kisum leo pag callan ka call gastan ka na luto mo di singal toli singalan ka fak la katlin mong yang nagigaslan Panang gastal bagot kat Alan Klein sap si mga Ivan na. Natawa norgi, kuloge kum dako akay kum di Klein sap loman. Akay giwa kum kuya kan fat na ba it's priceless. Kaya nga long old nam siya nga itlali nga kasi kata medyo skato nga nga shoot mina ta shock to. Kum di we magtamdao di ka kata nga gin kat mold mi saying. Koi na we aktashi fakakon gaslan kat pangan masyok siya pero. Ay, nga mo, tingin siya na likan na mo yung malifat niya. Pero tayo na tweet. Dapat lang ang mga ganda. Alright. Frank Faga, Fog? Ay, ngagit lang ba siya lang nagila sham mo? Okay, kita gagawin pala si tingin siya na. Ay, gula naman na. Kaya gadyoeng nag-Fred, alam na yok siya mo niyan, may lutlit singan. Nga long sibe, we have kulogi, tawyak lang tos, alam na tagagalim. Alam, katigyes lang siya siya ko yung lutlit kaya, alam na nga convicted ki mapos ki, nga long may lutingan. Kula malaptekin ki, akata yan na uwo galim siya. Na, What's Fred may siguro si Fred nga fact mo shike ngono asin siya John Agors siya ni Agors na may ludlud siya metliki na talaga sa nga shike share na sil katapanol take interest ko lenda ko na nga share na sil tamle sirle lemon friend dan sige wiya liye na dahil kaya siya pero ngayon siya kaya mga kalim kayo nangang siya pa daling kaya siya wala take interest ko may ludod siya ngayon ala kaya nga liye nga ala post may ni nang chamonya pleke na lela ka din ko yung chamon na kaya na kaya fact kaya so gas lang ka to ibsimit mo lang siya kaya nga pa post sinigitulungan sham ke yok ke ngon lang na fossil fact mo may kawag sa o'clock po sinti ala live ng met na kawa mas si Vena fact mas ngon lang got your olos ako sinti kelos kunaek lang on your olos an masing got me kotiye so may pa loki kiya first fashion dictari na yin na kayo Post na pa yung kifosimit na nga nagot ko yung galim getarla. Ki sham kosmos na lang may lutis yung mitligi na yokelik may luti sa to pa shipesi oro tako siyum sila joining ko in so mak kaya los in pelsen sinzin kaya kin may luti sa to in mash lomos. Now I kigot liye Mas riti ni ketolo, pahingi may akkalimi langon sa masingkat ni. Katay na may tsafakat la, Jesus Christ, ilta ko in laman may ito, ngon yaro la masingkat ni.
Akatena mit sa tia lalal fungila Jesus il da ko in laman mit wangin ngon lang got your all ngon sa on your all malan il sa line Christ us long dari la eto ko ay nge tako dari ashpelo tako dari ashpelo il sa kulukla na il pa kulfing felo singe il sa kulukla na il malan felo narangon matal si mga katlong sina matapangon in kwenta ko in fighting we kat ke kalen sa flash matan kata ngon singan finashing nga kum na nga kum e fakat kilalal fung ilo kumala kwaye Jesus Christ il ko kilaman mo e il palim e with il pankene kwaye e was si fan nama e uskatyak na yuring God na gospel mo ito tuyak sham fak nga tako nga fakat ke shipin nga ito la ashngon lang gating nga so kata ito fakya na pa kata ito fakya na pa ash fin pa kung ngait mas nga long ke nga sham ye na nga kume ito fakya na pa ashngon matal lang gating nga na pa fakki fosyak luo tolungan Paingi maya kalimilangon sa mga singkat mi. Katayin na may tsevagat la Jesus Christ ilta ko in laman mo ito. Ngon na mga singkat. Ngon yaro la mga singkat mi. Katayin na may tsetiye lalal fung ila Jesus ilta ko kilaman mo ito. Wangin ngon lang yaro. E maya ngon zil claimingan. Ngon si malayin Christ. Ngon lan il sa kuluk na pa yaro Any ngon to shok ta ti ngon lang God. Nangakong fin akalim yilalal fung iloko me mo loko mo na payagot lalal fung igi Christ. E Christ il ko kilaman mo ito. Il ko misa mo liag kishipin kuluk la na lokom in mo di God la misenge na God ko in fact mo God we ace ngon matal sin lem God. Pachuang na ki fos Agos fan na kita foson gosh. Ipse akluangan jam kinyen katang lalash ke il sa kuluk lana. Talik seok na te kasel John buying Matawag yan nalrik magin may kawag seok la. Na ipse takongan nala. Talik seok na te Kos malan God, kos katang latar may pala kikiyepa. Mayin ngon si sa ashing kos, kalikingon sa aninelos sa malan velo. Osingan alone said it all. In fact, la kayo la il sa ashing kom, sa ngon matal si sa ashing kom, ngon man God sa ashing kom, il koliki mana kayo makumefa face. Kung kakatang latari keshipin Christ sa aning kom. Ngo, kasi na makadal sang na si Christ inakmolyak may tangan finashing nga kom. Nga kung katang la mana kayo il sa kulukla na ako lain sang line God. Fin fela singe. Fela singe. Eti along silang mga kumesya mo na fingon lang katashing God. Kishipin elostia malan ngon matal. Elostia malan God. Nara mga kum siya mo na eloselong. Tina, eteng-teng nan dal tina kilong. Elose fosiruk kilong. Tashok kum sa ma ash ko singaning kum, ngon singaning kum. Kumelong mo, kume convicted, kumelong silong, kumekilong some more. Kumeki na silong kuming super is in yok tikipen na. Posakli megas fact mo, may pala kikia pelos gas kin malan fela porang alos, may nilos malan fela. Akot malan God, katina may say to God, ilos porang ay God, may say tiya malan God, ilos tiya long God. Paingi maya kalimina sishla piyangon paya piyangon sa to. Gospel nga tuyak sham. Na nga pala, in my spirit, nangaliyepe la ashmete na kilong mga fako. But it gives me the strength. Elusi ko sinasikin to fact la kayo mama nga palakin mo nga yun ang fact la in my heart. Nga mamango anusingan kon fact la. Na nga ito, fakela, pwede mga nisingan kontak na.
Maitsi fan na in crowd singan fin longa kinganak ashinganak sila ash fin chak seitek yang nasil na kumito langon pa sa kumungan. Pel na gawa mga palakin mga singan na ash maitsin national crowd singan siya luo tolu mga at least one person ilta ko fact na si kulo naman ala na ngash ki situation singa makung fact ngan takotalayan. And that's all that matters. Mo, kung dahil pa siya la, mo lan metole o bayoko. Mo si may longek na tal la na itek na pay la. Ash God si care si kyok likina ma nagaywa kamit nagaywa. Pangan ma si mayok shubeki fa. At hindi, kaya namang ngir ka teng o. Bakit larger in Zoom? Orella si Belan Gaso. Ayun na kingalong sim da fact. Kilo taking interest ko kung factless scriptures again and gas ang gata. Di ko yung follow na yun. Pise, ashipe lalaroy sa payo at gas lalaroy fire. Naro iti ko yung follow ko pise. Nga lola alfong imo iti ko yung follow ko pise. Ipsiak tolu ke malutlut siya el sham din long sila yung God. God might Christian God might lang God of in claim mo pa yung online God asing God. Nalong sila yung God din na asing God. Tosi ka siya ta kung may kawag sa'yo. Layla ka din long si siya sin siya may long sa'yo. Masing God. May katay na may long siya. Dalik na din God. Ito God. Katay na may siya long siya. Ito God. To God long. God is love. God belongs eh. Naraving God lasing nga kom. Ini na inas long si singan kim kuikilaw ko mo. Ini na inas long si singan kim pakaklog ko mo. Ini na inas compassionate heart sila kom. Nakimul makatita mo tawale. Mul makatita mo kapur. Asing kapur. Namabangan mama igek na siko. Ay na kinga fa nga ini na gasho los. Tamlin serle taking dress ko lemon frank fine ars nakmanas ak yok yung lit na yok sene. Pangan marshiru ka kuno na malap ki tel sene nilagat la na fashion kinalal in molash. Kaya tingin sa lang kung gulo kaya kalim singan gulo na si Mimiro Armude na sebe bird gulo bega asloman gulo go skasta akari go saske we get ke programa tingin sa na mo alle bu fax alle kalim ngay ko giset diba na ngay hold my spot or you can bella not assume lemon frank ko tingin Driscoll. Minister Frank. Well, Klawalat again. That was awesome. Ngapuro mo pasyal na kaya katay alala na ki me tone si my lyric making ala na falin pa nga fakak si makatay ismisya nga mene fin el cham yok na ki el free pitches na si come in a crowd where people just look at you and look away like in Topela kat ngayon ni mga bangon magat mastery at ari scriptures yung at master kat long metar kat ito la mesi pa the shop to masing ako may miss out kaya pa ankle si mama singa liye kaya when may taga ingasya yakum anak ko was fact ngan spirit lan kada finger taga in one accord book of Acts Holy Spirit ilata ka kiko was an anak si fan na oya si fan na mukui si fan na ke room singan na naklosan awen niya kinasiye na Holy Spirit taka in sese in one accord pagat mitlalal fu ngayon na nito in kain long kyo na banang nga ingin ang aliyak telecast sila ng aliyak mitma taka sim na ganyan post comments dal ngayon Tana actually Leo pels fan na
No klo malap na sumbi kung dal kasta ka dito la kasta ka fashion nige la distance singan. Tasok to flok la naging masinga vakala katapela kat mitlala alfungi na yok mitlala alfungi siya sham o kat kita ni orela tari tro conclusions la mo kadeta tari la mele fakis fos singa na panganen si mga of total lekeo panganen si mga lututa fak mo respect ki fakaklan mit nagawa ki kastan ka mit ikolya mit kum likin sega mit kum actually keden nagi fakaklan mit si mga fakak kastan ka min mangan ma Holy Spirit sang na sila lang kan fact la ilan kan kashakat kumge panang post lepel nga samram na sin mit nga fact na sila lang te pangan scriptures yan scriptures yung mga tinta when the fact tafungke when the fact pangun mo ka dito gati o lang la pa pala liya pa and luo ka tolu to anyway inara mo siya klalos ngan maslo kene ngan maslo nkayad mo dama fact mo and siya ka luo to anyway siya de kan to ni kat si vena non ko si kum si vena la kat is karsan ka so fuck ya tanga ko minita ki kas ko shai la siya to ni fuck ya Paano siya to ini? Nakatram mathematics slash ala na sabat ke metnik ten fact la mo siya to ni fka. Siya to ni siya luo sa fact. Eko pueblo mo lalal fungi orek mo siya to ni siya. Maya method sigat fash kenge. Ngat so mark yun na kumasingan ta shock tang ako min kalim ke mitlalal fungi uyak misingila. Tie siya to ni kaluo siya kaluo wagan siya de kan to ni luo ka tolu panin siya sila si ma fall na malutlut na ki kanon wika pensi ka tara consultation la shurin mitlalal fungi edi na inash pet luo in kain wika in witness in kain longe advice la chetro na sil moses il fact mo sulela na kita mo sir le fact ityan ko memta na rat church usan ko malalla etalik na dumataw rukne zel yel dalena father-in-law la Moses vagan galimsin kiteli korikman shali korikman na respect yung mata korikman main pa na gat galim gangan kadinak tandagan ni rikma gat akluki siye sin siye kofkama ngagum dagan ni matala ke mentalities ma fin de protestant mitloin make na pala ingin na ngagum nan fulya la Holy Spirit pa moves amongst us. Met kata met pala, tok kata lem Jesus manifested in the flesh taga with an tan maslos. Ingen na Holy Spirit si mail mo, wonangan som nganin mataka. Kapata kam kuy nga kum sing. Kalale nga pala lale lois le sam la ka sakta wo. Kalanglan ka tarapan ng mga ingalak Anarchy Bible Study lasha step bless liang dalik natas ngan del dila memang te kangun del kup tapanja kena okay klomalap tegin tamlan sir lagi pelsin klomalap all right my friend klomalap kya cast ko yume alde kashikot tegin just go wala na kasi kaksaklak na sinsiyan yan nakalalal fungila siya siya lalo sa step bless anaki akataya na wo matako ki me shulpe takain skelila fakalalal fungila siyang pel pos pel mamay tayalu may remda na riti pa pala nga siyak sikla fukum de riti lo ma pa pala tam takan ki alu ta pela mo anaki tigini siya na fact ngan akataya ki rekla si pela nga prestan nga tiya takain ta fakak na siya was ma nagdug farfa siyang damit ang de guarantee tari pangan pa si Milo Sloman kilutila kaya narok ta pela kadin keep people in check pero the ploma lab ke malutut matakain si Philpe akay lal fungila siya ka fakak lapan lal fungila siya ke magatu faki kastan gada ploma lab Degin just call kumgula lemon friend kumgula Masi nga long si ke may si Cetaria pa son si son akos. Kumli anigin la kuwas fa ka
Kata bela, mama to fungulya, alde kopen breaking yawi. Nakata bela ngai kita shasapu. Namo ngai samek siya so na akos. Tingin sa sabi ilangan. May ngon sa ocean kuwos nasi kuwos matilali fungya. Koliki ngon sa oninelos sa malan fela. Guessing Lisa, he that lives in me is greater and mightier than he who lives in the world. Ba tingin sa dakla. Satan patok siya ng fela. Kadilay na ilsang na siya. Lang kung fela, mahal mo fela. Ta shokta. Maitlok matafin. Proisalan lem, mama maitanga. Proisalan lem. Paila proisalan lem. Ta shokta. Proisalan lem na si matamadit. Ilsa payalos le. Ilsa payalos le. Del fashot. Na fin fela. Ta kuwiste malan fela. Ta shokta kumata fela. Pangako ngay. Nabel na ka mata ka fungul ko mo, isami na siya son sa akos, pos akos nga. Ilse matahin nga, siya ngonlan ka, koliki, masa mata ka fungul ko nga. Na, may dudod na, siya usi na si kumindiksyon na kaya kum, akataya na mo, kyalim flia gitari. Treat na si wasa wigat oye ka nga. Kumdi, amta long, 4-4 lucky we gastar ya long duty kulon sing gat lash as duty ta sakta gigusta ko na inka long duty ala mo ko sin se wo ke lipshen gaslan kat te got pa akfashia o kashbin gaslan kat fakik na selos ko ikek na selos sama ikesla modanin sia in shu in pukun na gaslan kat ikekla na ba gusmashin galang kum blessed oye ko kaning golden nuggets kum ganus kui kum oye ko. Figo mon gan fa na cham gune komesam le siye son saptakus. Pel na ko mata ko ful ko mo komesam le mata ko ful ko ngan sikla le ngafan sin click si sialo le kum di nga afakle yening ngo. Wengin ma ko India le. Ngatil life ngi ngon fok. E ta stay ting met kan India le. Nga fakla na niya na galim kami kod mo life mo if ko tala sangyok na credit na silseton na ina pang mo din yung ito ka na si kung ako min riti nakatiyak kalya ba wala fala kadin riti isung niya na inkot nakat mogul kun katfin maase sa ma nga pa maase kami kailangan mong nasukat ta shokta in ashmet taga inut nutiyal I don't think so. En maaskalim ito fa wengen loswe. Ngakin min mitlal funga min ngay taas mitlal funga shek penamda mata matok ginut maka India kuma. Ma wengen mangan. Kat mana din kat talik na din galim. Nakatin mo na kaya masingan. So na kaya si sette yan. Sette siya ba na mau? Kung gusto mag-gaslangan nga nakatin kumbe. Si Bert, lalal fung yalong si amen. Kaisling gulagam si akis makinyagat ngan. Unwibat likuya sayang isam niya fosse ngan. In cash kum kena kum fashish na wayan. Na si Bert, gulagam kaisling akilimi inse siloman. Na name ko Ramona ikaw na siwos. Gulagam aslowosan. Fast na mit. Si Vesi na ke Siete siapa nange kuminange ifukan kalenza ifukan dawi ifukan sumuyalu lolo nage maritsinge sang insekaleng in akashop yemo lows sang insekaleng kumdi ano nange ngaleyo de leyo pang kumis na lang ise lese sang sinmeta kumana nange ise sang sinmeta kufindi rangen maadungan na siya kek. Kay weng le sipe. Parang masipolisim inakil ninsin met currents ngayon. Insi sang kasaloman may sa mga kokonolos ki oya lalos ngayon. Katuna kay Marita. Luwa Korea fos Luwa Korea sapta ya fos singaw nagis fos na gaspangan singaw nagis singaw lime ko siya. Okay, nangay usi
pebble nada shock si pensa mo kat shock pebble nada shock min el mulan siksi pelang sir if mo masam kin na mga waring force kumsangin sang cashen nga kapag na mo may ito hindi na ito le may force na sang force kan masam na para kan tek sang force kayo lukorin sabta ya force singa will lagi singal me koshan el ridoing God siya esang fite na sin met yukuye may mongo na sin meta fa oye pe esot na suwas fite na kay wasa kuwas enena el capital E kalma el God el fa akapye fite inge ta in fogigin siya koshani lalap keshipen kalang lalap lalo. So nag-limit for the job kin piang ale. Job mas kadak fishing. Kadak shuk mo kay fan na kat payak kapyo. Na mas magat sang na sin may. Skimut ko belsi kum sang gasol na sin may to. Ono kun pala manin si wuwu. Sige ana or akfashe masin. Belsi kum sang gasol na sin may to. Kupulakin na insyo malde engon. Ligi na kun mo da shukye. Kasi nga siya makabatol din ram ganda. Insye po shosh. Ganda shosh kin mala siya. Kalasik magudente sa krip. Wengin siya wuke pa. Podel siya nakilom na sin mit koren. Fasigal siya nga il fact na namit. Il fact cash up yung kuwus. In oya na kayo wat kuwus. Fa in sangin yok. Mit pas sang kulo na singkat may sang loos sa ilos ace sish. Nakatkalim ke may along si ako din may magtrakas lang name ko Ramona Global Game Gaslan masi nga kung may tlalali fong iya inan shuki mata kung di nga aklin yok nan naki-fresh start na vidin Seattle ki Victoria mas luwo sikyakwe may tatakay ni oreni mo danin Cielos akfresh sila urik man na lalap urik man na yok sa mga ngalalal fong ilas fin sew sinangan mo kuyo fin mate sinangan mo kuyo man na tawas sipangan may tansi sila oreni mga kunelos mga ninsang akfresh sila inino na kikat akilin ko mit Seattle panang kikat we ko was in Maslows nan orik mabubulos kan ashin ko at kidan proy kelile katelakin siwi ko was faka nakasyu kamdam non ko hangi nga siya kamsin etlikwiya ngan gaya kamdangan ta shock to masigek lao pa intafala kaslan gatin pa yesus men kaslan gat pa usin asish nanakwo siya oye wo siya kan blakin main sewo na gatfintiak fashila ipsing na may pakamatasi Dali mo talk sa David, kaliva mo, a man after my own heart. Dali mo talk sa David, tama lang siya tinawawala. Mese, mat shepherd siya. Na back mo tayo finash pang, wengin mat shepherd yung may ito. Siya ikitelos, di mo kayo na siya isang kasin mowul na sin may ito. Naraan sigin na noon ko yung proy kun. Le ki kafufu ki kalanglan med kusorela masilal bestman sila get grossly sila la tinalang apla ngaliyin si wukiatron madalos lusali na yung le kus or akfashila inino singa na ngaklin pa na ke bas mas le minister Benson alal nga tamil friend laklin na kete siya gas ni ko na follow not manin sa akfalya to shock to dafalan sukyan akfashin gaslan kat mit na gawain ace
paye koye pangama sama igekla na sikren cham good fact gasla gada kumin inte kat na ba insewo kumin wi ben sewo gesben na makwo wo san na ba pol cham good ngel kon good met current ki vashes lying men pol vashes ilus met way like I see pastor I see church di lokan like already morning uslan ni Jerusalem make mother church of Jerusalem insang a copy a koye glance up saying na me pode loro kung hindi kasi gesel and leda lying and el proigelos ele gesla ke samamin pahengek le los in mataking minse misle ke kalkalenglon kat Bangga ma polin tak fashion. Atte mga apa pol, atte mo tegin just ba pol ko damo friend ko tegin isa na mo. Mga faka ba get we faka gaslan gata. Gaslan gatin to na use in wise mo in sewo na use sema mo da loop show. Kuminte long mo kay van idea or kumin long or isamle makluk sing of ngakum vin long ekatia. Makluk sing ngakum vin ita ekatia. Na ba pol jam ginile kat pa cash up لكن كاشوب يفكر إذا كاشوب يفكر قاتل المتال إن ما قاتل عشوائي في المتال قاتل عشوائي نعم لالفون إلى إن سياتل قد فين فورلا قد فين سوق إن قاتمت إن شيبرتلان إن سياتل آلو سياتل إن تافت كاسلان قات إن موسى من سيو ونسيوس نسيشكي وقت نكوين متابلاغن من سيو منفو قات بايلة ذا كاشوب يكووس ki kaleng sa makusa or act fashion na sinsiye for single one to rake main cash o sa inye sa kusa ro tiya may akfalye inalan maitlan kat makaya na ewayepe or rota mait paspasaye insanggulo na sinkat o rake malako mo luksani na ikesa na sikum kitan galam ke le Mawus makati lak fashion sin matlalay fung ya mitsaye madaliye orek mawulas tuni orek mawulan mit kalan sa po na ke po fa ngai lai lo si kisin siya ke foko los bugu ya ngai fo ala wo malos ro na pange besi ministry kasi oye mai kan fasan laklan mit matasaya ngin to sukat mayin maulan mit lalay fung ya guess na sin kalim kele pange mawus pange na gat finti aroing na pa lost la may daligi lens up saying for single one Kishipin orek malo sing yakele milapan in sepay lows na ke wosa selan Christ seko sa lal fung oing a pespes fact kak sakin gat ke oyepe ke may sang yoklos na silos na selos and nasin may pe saya nga radio nga Italian siya nang pa fresh ke naklo ko yung oye wo pas ko sa fashion nasin seolas nasin mate katito long lang mate lalay fung na panang kat ke nga ki fact la masing ko sinisamle masima flogan main sewo na siwasan pa mataki gaslan kat Mol oye maton God. Oye na ki memory tinga kelimian. For single ako siya ngan readis. Ngan ako siya single limekos. Oye nga kilong si yoklalos na siwos. Ilos efa proy kewos kishipin ka lang yokla na sa kadalakin sewo yekos ke. Kulona singkat kimikite lal sa yokliki in fact. Mga mo alefal na pa na sikom kat walil saying is mga akfashi gaslan kata in proy ke may puyesh ke ilos sa mamas ona ke learn from ilakal mile charter secret sa mga orala unso ko kanda pa theme songs ko unin akfashi na naklash ke program juga dash ke ngayon Yun proy ke ilos na kayo sa mga akfashi la inin no ilya yok sikyak ke pel so na financiero mga na ko en na ko makatagilin mitlal fung yung ashwala mitlal fung yung pawisi woye pawisi klanglan kat ko insi na sin may ito na actively amin naksing na sikum gden diksyon na ashke gden mo fashion namit
Fast mit gemacht gell. Machen mit gleich von个 shepherd 个mit ma liang sheep beim Staffel der Gastron got na sin unmetzing and ein über Broigelos. Baro Dr. David, a man after God's own heart. Serge shepherd session girl. Got finigin shepherd to makunesh pakiden Staffel der Gastron got Broige got liang mit ma God lose na session. Kaya bakan for si Vesi Lashkin and Jiva Kalwini. Is that more song in Sika Lang in Akashapia Molo son. Lang Lewis by say main two na si Wuske1. Kuloke Bello, I guess that Bello na si Wuske1. Agad Bello na si Mr. Frank ni sana, may nga taga kay Frank Lossingan. And I guess finish my room. Kung batlang awal sa aglen na And pinamalap, ngam do sam dari. Kulo malap awal sa aglen na pa yung sam na financing. La pa yok na pa gas kisupin la lal fung e-commerce rolos. Na banang elfak mo melutu sinefak mo tiana sinmetlan kat mo na sinmet saya pe. Na banang oya wo margin kat magat mok leki la lal fung la shanga. Met saya stand on the side and watch. Na mal dalin si wo pe ke los blocken pe ingana ke na los kain sega na los in we pe practice or yes you know. Na banang kulo malam sil tablet serle ke observation lal ke ene na ke kanon weeks ya pa yan siya lala na heavy na pa ke ene na masikya nga los orala ke shbin kokolan kat e position lalo sin compassion mas in katin ak fashila ke wine na maj lo malap tablet serle ke sham loma tegnisan ang kumpangan No, wag naglaw. kaya na wo ka we be purang na in ko in se wo be ki long ye. Along sina dia posting in ko in dia euros met siya do kirela wo los finne nga pala akin ki arshlof national was. Posting pa posting siya ma tamne serde cham ke nan. In fact, cash up yung ko sinoya na kayo. Tapos na ko in sang yok, kasang in yok, may pas ang pila na singkat ke may sang lowos sa LOC stage. Mamale, ila ka tayo yale calendar itang akina ko tiebe na po ngayon in academy la panshui lok si Fena. Ate na jam kin ma lalap ko sa na shui lok si Fena na sin guys. Ko nila sin church ko itawi financiado nga mobile na files ngan takla pa siya kulolok na suwos fin asing nationals ma we got ke telecast nga tagalik pa siya kulolok na suwos na kayo kaksaking kat pin pa siya tulugos lang o ye kain kaksaking na relalowos pangan kata kim fakat kimerit nga tamoy tayo we kaksaking kat kayos no malap nga mapangan Marshiro ka. Okay, tingin sa akong gulo. Nakita ko yung pela yung dress ko. Meski nga, fakalosi ba eh? Fakalosi ba nga? Okay. Kala just tingin may fakalo. Actually, kung may layer ko faka. Okay na si snapshot again. Snapshot. Overviews yun na eh. Tingin na may fakalo, katala may overview. Instagram. Kaya mo masin. Facebook post sa pang Instagram si. Okay, tingin malo bela. Ikaw malap, svesin ki senri yung mga fakaloya nga tunila lal fung ilawosan. Luwa korens ka dolo fosingis ngal siye iplu barskian. Ipsi medan pa tunisingan taga kaya ka self-examination jingan fosin nagayon ko siya niya katay. Ipsi akluan pa asma siya nanayak nain fakekle kaya fiyakin fakekle kasing disan fak mo extortation
na paida ka ke fosit kos na gisngal siyan na me in fact ke magadash ke nge pange ke flashlight ball na ke en kore na pasik ke emission trip back lula orek mas ngalal ko sa kataya ke in fact ke masikat akalim nge nage ipsimetan pa sham kunyak nage kadin sifena tuni katuni oye ma kellal fungi lasha first yung reading ke seven warning sila Paul in fact mo paingi pel siyak tolunga faro to euros kasi nalain na kay wine na nos akpaye sin matluo luo yak ona ke mas ta fact ngalong si fact na si wasya os kulukla ke persumla mat na kay wasya ngala fact met fast aklulak na euros ngay civil ba fucking ke wangen euros ngay faro tinge wangen sifatie ace may kaya na sil Kos face may akpay na kay wama kuwasin na in akalimila krisil kaskas in nga ke krisil aksiwasi kuwas eltia manas ay akalimi kalal mas lowos a finne enwa kiel fin saksin ke manas nge kat para el mol ke kat masifon na yun kat wipe manas tarakta in akapashi la euros kat 5 base ke kalan kat ke molal ke nga bak mo examination ka self examination singa Tunisia wat ka ke fast me garne ko sin si fena sige ko bos enonan ke ko bos connect la ko smolin la lalfungi katie me ko tia akelen la just crazy loss in go was ko sinaro na tafong laliki mapaye pa ko tie akelen na fast sa fan bak mo ngal lalfungi mo ko tala katang la mo sige na shesh na ipsimet nga taga na siya kadin ka na pa ligat met na pa fos si aktolu akash nga shampiyong kundi kalan gat fos tolu fos si aklimi ko ran bagat siya na tunikat na katin ete kat ki fos si akon coach nga kat ete kat kewa ke makatash ke self examination siya som na ke in fakang na masiwas pa siya bat ka ke fos it cost na kasingal siya ng ariti. Takoy nga ke-fasit ko siyan. Kat pray na sin katta, kawos fatiyara katay na makuluk, at kawos fara mana siwas, kat tiya siyukin pa esish, mensis kawos finipangon mo kat tiya orela. Takat kufla na katay na ma inline mapaye, kat akaye makayena. Pasyabak makatingan, kipel kat manas, kawos ka na. Oing kat proy beta inax siwasiyak kuwas para nga simus maing ki pel mga wangan euros takipel si nga isun kuwas nga fatie ininain kai kuwas ki ko malem ls na si ko si mo masay kuwas yak at ye may kanaus kuwas le ay fasaf sa nga inge metlilia metlala nga aksafila simlaka kuwasin akswasya mo lowos porong umayak kafe lakna siwos kuwasin da kayo ni nakse en ash miste in mas lowos katlan lang sin miste fawi kuwas ipsi aklong kaskalal pol na selos elosin kan masifan na in masayak sisin siya in ash miste yorolos malutut siya nga nakikoslong ki sipiyak pelan lemo anakadin mo kata madali mo as manasi tarakta kasi mo ansiya siya kat finne mo kat manas na katin lalalfung yasam gunla pas masyarang to kagipepala makat el victorious katang lalalan ki mabespes kat finne palakin mo kat manas ko memo then a favored patat yurosh kaya pa sinan yurosh la kalan gat as yurosh katin lalalfung ike naki mawul si makataske ki Christian life si makataske nge masi makadinaske pa kadin falela mo na singkat kadin des nan ka mo kadin arakala shan sang akfasya mo kung al madalan kadin kain falela in manifest ki mo lasha in mo akalemi pe o yen akosten lash na singkat mayen wangen etalakom wangen kalakom tagat finesang na singkat
le kol ka din kain kashikat ke mana kayo makat manaske na iplu mayok ki fakalosing pa wasin ke on go shamram ke self examination la shivena tunikat ke lalfingi la sha masyak luan pa polil kayfisilos in fact ke masafal milos arab kangan elosin 4 line kan shugin genik man masayak sisin sin mo elosum dake misle sangkalan kat ngan madalan kat in kololos pangan fakalosing kulamala Obviously, All right, Digin Driscoll. Kung gulaman lab, ke fakalosing gide, arop pon falasyon na ke sette ja. okay. Ingen gött förlagas ingeld så gide kan akfashela. Infall na ganyan na. Glosum Rose Daniel, yung umigat siya ngayon ko, finjak kuminsi ba ito sette ako, ito ke week to ka, Tuesday. Na glosum be Sidel George, ke gubda ko akademi ben nakluman, ke akademi le makadak fashingi aşkal mi na siwas ko ingas ko sangken ko sa shwean. Na ano ke akademi ngay namanas, masuk kan gas ke bago min share kalaigie kauklom nganin makandiye pe finja klasha pa kren nakla yining ke gaslan kan. Na pangakapin program la shop gidaro round safla si lilash facts safla euros na ngayon pelo na zoom degin tresco kumin kalye ke si proy dagrum lumen frank ash facts safla lum Klamalap tamlad sarle klonsing gat kemit na kwa mailya kuiga din kain porong mo samsam laske eka maingi te mayoros mage paibal metal nata sha katlela na sishke wagden kain sisin siege alut luti in kain akiam tan in siesla pai kasten gat ka falak fondila ma mainen na faldila flok nol tip se Klamalap ke aslak nan we go smet lalal fungi ka kos na kawa mata ka porong o kikasa isamin sharia call personal call ka ngake beat number / ke Victoria mga ni kay nakalim la kastan kat fashion timagdan mata flight technology ke to sakta ilingan ken in keep track ke mo na kawa ma porong la kastan kat ke bensin global lap nga dila mo sham na dar somne ko shae 8% ko shae 8% ko guam alana may ngan sila pangangan point porong laki siya ulas pa ma taga participate could partake ke kastan gat misi include ke proy la siya fine safla inweng proy saflaan anin nanaklan in siya kel charter sikra ke benching kan kaksigin gat ke o yan nagawa may nak malala ye o yan mal plakin kana sin siya ujusik sila yung pe laman lapangan march got tarilena Global friend, kung gasla global sum gaslin kung we got ne ingena kung gasla bean o ye bekum Kefes, Sri Kefes, global sum gat be game, global gasloman. Tingin siya na? No ba malap ke katsun sa flyer nga si Vena nga le bless ke gas na kayo ma kat na kayo share nga nga mo pa nag-was back nga ninggan fashion beginning pangan siya mga yok magat na kayo finchak na ke kuloban na siwas na kayo ke tako gas la ak kayo kadin mo ito la ashipin magat ashkeo kadin ito la ash may puro mo ashpeshipen na siwas sila na siwas na kayo mga wikat pe pangan marshir ka kulaman lap Okay, tingin siya na gulo, aglin kong be Sebe Bird. Ko Sebe Bird, Sebe Asian ba nga? ngamo Okay. Sebe gulo gasloman. Na kanina na aske kapun program mo, tegin pela malom kumin inkaliya ke sip gas foto na isbek ano ke in ngosla loin frang kidan samal kidan proigel chart
ke my last kenan. Take the skull. Ay klamalap. Ngawi ko skifaklo usan na sin viewers la ran gawa. Lo pe ngale ismen si uke dilo usan pe. Kataga ni Bray. Kachwin kashla yetum gat flatlash. In lem the lek kimnaslash. Egat pangon ko. Uminak na si sumya kolom. Ngan madalo min gat. Kadin kain tugoy na lalfung ilasha. In kain siyang pema etaka pen fungulgat. We be viewers to kay walash ma we be in siya ke malutut ni siya. Kat prana siya mo kat in lalfung ikumla. Kat may fakpo kat manasin maposta siya takishipin. Kat na nakim. Etala kung ikiya kasi nga darin kat. Panan kat. Alana kaksakin kong in fact kulomalap ke. Kasi ngi kat nga siya pasumin kain aswala po umpen kalye. Indisian met maslash, kamanon met maslash makaditake. Yok peki si tamlel lash, shakashakat peki, onin ni kesla lash kel tamlel, kalemnister chart sikra. Kat siyak kat flat lash, tak ngonlom kolom in wailad. Layla ta kuminak kalemi kolom, ke met maslash na kewa, ilosin na tala, wangin mau peyro. Panagat ngeshesyum, inoana ke siya proilal esakaya. Nge-change pilba tatafla mo lalos. Ewan na kifakpilan lem, in los na kayo in kayle, in kain phone la kalalosa, o na ki kakumsang kilo si susle. Ay na kayo wakat nge-shesu, fashali klasha, kumin mashtagat wikat, takatin bak, wipe faka kalim silungan na sin matwiyash, los finna de wikat ki palindutut pa palasha. Pahinga may siyak, may fak ki kasin gulo na siyum, kat fak lumalap na siyum in once you fun ng Jesus Christ. Amen. Lumalap.